fata uko washaka. Tumunyoshe mikono. Uretse gato. Kweli cyo kuhagaze hano. Tisere. Harimo umuriro. Bimaze imyaka ingahe? Imyaka itatu. Tunatafuta kuikemea sasa hivi. Umuriro tutashaka kwirukana. Toshe sasa hivi. Tumvemo muri aka kanya. Tunatafuta tumwombee hiki kitu anafanya miaka 3. Turashaka umusengera uyu mutwe amaranye imyaka 3. Apate témoignage. Abone ubuhamya nawe Si vile tumunyoshe mkono. Tugiye kumurambura amaboko muri aka kanya. Shitilie mikono. Na mtetere akutilie. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakemea hii magonjwa ndani ya kichwa. Tunatoa hii moto ndani ya kichwa. Jina la Yesu, tunatosha hii magonjwa ndani ya kichwa. Jina la Yesu. Wewe pepo umemsumbua siku nyingi. Sasa hivi nakuamuru toka. Soka. Sasa hivi nakuamuru toka. Nakutegetse soka. Tunakiri uzima na uponyaji. In the mighty name of Jesus. Asante Bwana kwa kuyafanya. Asante Yesu kwa kumponya. Acha ni katika jina la Yesu Kristo. Ugabanyutse gato ya umuriro. Bwana sifa sana. Gato ya ngakangaye kujana. Uri kubyumva gute? Uhere uburyo tumusengera uburyo wari umeze n'uburyo uri kumva ubu. Ubu yagabanutse. Bwana sifa sana. Ikawa Mungu akubariki. Shalimani. Tunaamini kama utakia na témoignage siku nyingine ya kusema sasa. Uribuka umutwe? Namigini nare ntekereza gusa iby'umutwe ukuntu arwaye umutwe nari ndwaye umutwe utari umutwe nta n'ukuntu umuntu yabisobanura ari birebire icyabunteye ni uko byagenze ni birebire ariko rero ifite umutwe waka mu muriro umuriro ariko wari urimo ibisazi ntabwo wari umutwe noneho nari maze igihe kinini nkanga guhambura abantu mu bibazo biba biri aho byaranze kurangira iki noneho nanjye nkashyiraho ikindi ngo ndwaye umutwe njya Faisal banga imiti biranga nabwira muganga ni umuriro nkabona ntabwo ko muganga ko ndebe utanyumva neza utabibyumva umutwe atari umutwe ari umuriro gusa ariko nkashyiramo n'intingi nkashyiramo amavuta ngasenga nari maze igihe kinini Y'imyaka ingahe? n'imyaka 3 ndavuze ngo ariko Mana yo mu ijuru noneho rero hari ibintu by'Imana kubera ko nababaye cyane kubera ko byambayeho cyane nta nubwo zigiye byagendeye noneho birakomeza birambabaza noneho sizi ukuntu byagiye bigenda ngenda njya musana suka imisatsi numva na kibazo biragenda nkumva birajya kuzuba cyane natekereza bigeze ngo birashira. Amen. Mwana we Uwiteka we turagushimira ibitangaza mbere icyoro kibi cyawe kandi turamushinganishije mu maraso yawe nabe hose. Amen. Amen. Murumva umutwe w'imyaka 3 uhora waka umuriro twamusengeye ku Muhima none byararangiye. Amen. Ntabwo mwishimye nkuko navuga gushima ariko igikuru nuke imenye icyo yakoze imyaka 3 umuntu yarabuze igisubizo ariko umunsi umwe Imana ikabirangiza.